Hey Cubs! Yan! Kaya kayo nga pong kabalen ha? At ngayon po yung kakatamong segment, yung kakatamong pisabihan yung tungkol keng pisasabihan tungkol keng coronavirus na po. At ngayon nga daw ngayon papunta kay ngayon keng munisipyo na ng San Simon. Anong no ka rin matin kaya pong meeting patungkol keng pisasabihang pangkalusugan at kutnan mila rin kakatamong manungkulan o manungkulan ng San Simon. Deng LGU, nung makanano na rin ang karelang gagawa na pamamaralan, nung nanong impormasyon na yatin la, panting upayang nilang migaga na kapo, deng kaya katamong kabalen, patungkol kay ning sakit na may kakalat na po. So, ngayon pong aldong ini, kay ning segment ay ning Terso Romantico page, damdaman tala, at tinanda katamong kalinawan, deng kaya katang manungkulan. So, sana po, alpenyang buo, baka nita, dakal tamo abalo po at eta mo magalinlangan, eta malilito nung nanularet ang kailangan tang impormasyon akwata lang ini manibatan karing kaya katamong eksperto mga galing at kasangga king serbisyong tuto naning balen San Simon bigit dita po kaya kayo nga. And of course, sa tiyuta mo po ngayon, kaya king San Simon, kaya kaya kaming pagmaragula munisipyo ng San Simon at ngayon pong kaurasan na makitalamitam tamo. Kaya kaming head na ng RHU, walang aliwa po Dr. Myline Bagtas, na po patungkol kaya katamong pisasabihan ngayon, in issue about po kaya katamong kaya coronavirus. No? So, kaya tayo po ngayon, Doktora, Maya pagat panapon po, Doktora. Good afternoon po, sir. Ayan, kumusta po yung sitwasyon ng San Simon patungkol king kalusugan? With regards to COVID-19 po, as of now po, wala pa naman pong kaso for that certain disease po. We're currently monitoring regularly and reporting to the Provincial Health Office and at the same time at the Department of Health kung naman po yung maging sitwasyon tamong yun king San Simon. So, normal pa rin po, the usual na programs and activities for health in gagawan tamo. So, monitoring tapo, just in case, kakita mo po ngayon, sabi dapin, matudtud ka mo, mangan ka mo, mitatasi itang bilang, So, nano po kaya yung malyaring preparation na gagawan tamo patungkol na kening epidemyang kakalatay niya? Ngayon po may meeting tamo with the Liga ng mga Barangay, with the MESU members. Baka nito po establish tayo itang ordinansa. At the same time po implement tangan itang akakita mong pwedeng makasaw pa yung aktibidades keng munisipyo. Number 1 po ka rin, ita pong massive advocacy, itang motorcade na gawan tamo for the whole of San Simon. And tsaka po itang pamaggawang mass. Karempong recycled clothes, data pong used clothes tamo, uling ka, ditak na, kumbaga po wala na pong masking market. So data na mo po rin gamitan tamo na mag-identify tamo pong mananahi per barangay na pwedeng i-accommodate na itang kakatamong order na shoulder na po sana ng LGU itang payment karela. Okay po. Ngayon po, rengaliwa po kasi migaga nakala ating magpanik na abroad, ating mumuli, bota kano ayawa dala reng kabalenta mo, reng mumuli, burita mo pong damdaman, bakit damdaman naman din kabalenta mo, makanano po yung gagawa na ng gobyerno, yung Department of Health, bangka nita monitor, kahit talar at ang mumuli, dadatang kayong bansa tamo, makanano po yung gagawan, makanano po yung proseso ka rin. So, sige na naman pong manibatan kingaliwang lugar o FW, kingaliwang bansa, dadala na naman pong Bureau of Quarantine din, sir. Then, the Bureau of Quarantine will notify yung Regional Epidemiology and Surveillance Unit natin, tapos po yung sa provincial natin, and then, sa atin po sa munisipyo, sa MESU. So, kami na po yung responsible sa MESU na i-notify yung ating concerned barangay kung meron po silang dapat i-monitor na pasyente na galing sa ibang lugar. So, from then, sa monitoring, malalaman natin kung may simptomas ba, may sinyalas ba na posibleng may COVID,
And then po, i-refer back nila sa amin. And then, kami na po yung responsible for referring them back dun sa province or sa Department of Health. Yan, salamat doktora. At ngayon po, para naman hindi nag-aalala ang ating mga kababayan, dahil pong kabalenta mo, lalo na rin Kapampangan, particularly Ketiking San Simon. Nano po nga sabi yo, kareng Simon yan, baka ni tayo migaga na ka. Karen pong Simonians, syempre po, makayantabi kami lagi, Kenny, itamo po king local government, ang po karen barangay officials tamo, salamat ko pong maragul, kang Mayor JP, kayang suporta, din kaya katamo pong SB, na panimunanan ng SB on Health tamo, ikonsyal kaya ko, ang po pa po rin kaya katamong barangay officials, na very supportive, na di natangeni, na may kipag-coordinate kaya kami, we had a very meaningful and fruitful discussions with regards to COVID and our future activities and programs para po alabanan tayong COVID-19. Patuloy tamo po sanang sunod nung nano po itang dapat tanggawan, manos gamat lagi-lagi, mag-alcohol, tapos po, mumunta mas kinoka rin nung wala naman pong importanteng gawan. And of course, wala naman pong makasave, kaya katamo nung aliwa po itang tiwala, ang po pa pong kahit mo kingapong Ginoo. Yan, dakal pong salamat, Doktora Marlene Bagtas po, ning serbisyong tuto, kay ni King San Simon, kayan tabe taya, itang Simonian, itang Kapampangan, keng Karaspuking, kaya katamong health. Dakal pong salamat, Doktora. At ngayon po, kaya betane man, kaya katamong PNP, kaya pong kaya kaming chief na ning San Simon, alangaliwa po si Police Major Freddy Harry. Sir, good afternoon po. At continuation po dun sa ating topic sa coronavirus. And narinig naman natin si Dr. Bagtas, yung kanyang mga paliwanag. Now po, siyempre, bilang mamamayan ng San Simon, gusto man naming marinig yung pong participation and support ng PNP San Simon hinggil dito sa coronavirus. So we have composed two teams as a quick reaction team to provide any assistance that we could assist or provide for the DOH or the RHU para ma-contain or ma-control po natin yung COVID-19. Yan. Salamat po. Si Police Major Freddy Harry ng San Simon PNP. Maraming salamat. At ngayon po dahil pakipagtalamitam ta naman, makitalamitam tamo, karang magigiting nga kapitan na pagmaragul na ning San Simon. Metong kareti, iking barangay San Isidro, ing ABC Cup, Randy Flores. Yan po. Ating pagmaragul na naman kapitan ning San Pedro, ikap Jeric Yambao. So, karela po, damdaman tamo nung nanong preparasyon, nung nanong implementasyon, gawanda, basi ketang pipagpulong patungkol kening pisasabyan ngening ing coronavirus. Una tapak ang Kap Randy Flores. Bali, may conduct tamong meeting ngayon para kayong pamagbuo ng tang MESU, Municipal Epidemiology Surveillance Unit Kapitan. Para kayong magprepara kayong prevention na ng epidemya ng COVID-19 po. Ting San Simon, yung quick response na ini, ilang balam pinaka-task force na para i-protect no rin kayang memalen. At siyempre, kayong lalam na nini rin BHERTS, timo, kayong kareng barangay level po para kitang prevention mo naman kay. So kaya katamong kay makapag massive information tamo para makanan tamong prevent ing pamaglub na ning epidemya ngayon ning balenta mo. At dakal tamo hinane na gawain para kining prevention na ini. Siyempre, ikang i-alert tala mo rin kaya katamo memalen para keng prevention. Ating tupanik po, basta importante makahanda tamo labanan ng epidemya. And thank you, Kap Randy Flores. At ngayon po, inga kapitan na ng Barangay San Pedro, Kap Jeric Yambao. Siyempre po, magpasalamat ko ang doktora muna kayong itang tamong problema kayong coronavirus ay niya magpabaya yung kaya katamong RH yun So, pinaka-importante muna po itang unity itang misasan metong para puksa tamo kaya itang diyang tama na
perfect, kailangan na mabawas sa itang virus sa dintangay ini na. Pinaka-importante, abi-abi tamo, saup-saup, nung nano itang masantinggawan, ne? Lakas na ka rin kay katamong kabaryo, ne? Importante, coordination, lakas na kay katamong RHU at etamo burik sabihan etamo pwedeng pabahala ing dintang problema kay katamong ini. So, saup-saup mo, ne? Coordination, metong at metong kay katamo. O yan po din dami rin magigiling tang kapitan. Anong no ko rin, nung makanini rin manungkulan alakon dapat pigaganakan. So kaya kayo pong kabalen, may ketiking San Simon, may saup-saup tamo, makipag-cooperate tamo, supportan tala ring programang patupad na ning kakatang gobyerno, ning kakatang local government at ning kakatamong barangay. Niya po, dakal pong salamat kaya kayo nga. At ang ini po, ing kakatamong pakipagkwentuhan naman, ing kakatamong SB member, iting committee na po kanyang health. Niya po, of course, kaya tiking San Simon, balo taya, manibat kay ibat, dakalya po aso pang tao, lalo na patungkol po kayong health. Alang aliwa po yung pagmaragul ng konsyal, konsyal Keko Almario. Maya pagat panapon po, konsyal. Pagat panapon po. Ayan. At ngayon po, kasalungkusungan nandin, pag-meeting, sabihan niya, about kaya katamong problema ngayon, yung coronavirus. Kutang mo po, bilang membro na ng Sanggunian, nano pong ordinansa yung bubuan, makabuo, o babalaka na ng kaya kayong committee para makasaw king prevention, o king pamanyag ka yung daratang king problema ngayon. Kasalukuyan po, yung gagawan may lalo na makakalat sa NCOV, ang iapin ng virus. Kaya kaming plano, kayong Sangguniang Bayan, nung makanano mila nga din ang protection rin taong memales sa Simon. At itapin, gagawa kayong ordinansa para adin ang solusyon. Yung daratang virus ayan, para kareng anak mamagaral. So siguro makikipag-cooperate kami kay Aretio, kang Dr. Marlene Bagtas na nung apisaw miya at kambeda rin kapitan balang barangay meting paping babalakan na apisabi ngeni keng meeting na nung makagawang mas karembalang baryo gyang kareta mo use clothes malyaring gamitan o atay dareng biyasang manay para i-distribute la karentaong memalen. Kuro itapin pamiingat kalupan na ning pamangan kailan mamangang gule ampong kalinisan meting ang kalinisan kailangan gawan da rin tao, pane malinis, pamikatawan, pamanyabon gamat, alcohol, mama ko kailangan na gamitan. Para alis yan itang coronavirus ito. Itang metong panggagawan nung makanano kaming makagawang dakala, panyabat ketang kita ita para alang-alang ka rin taong memalen ketiking Balensan Simon. Okay, dakal pong salamat kaya katamong magiting konsihala lang aliwa. Anong kaya kaming pagmaragol konsyal, Keko Almario. Dakal pong salamat, serbisyong totoo para king Balen. Ang pangayaning probinsya mi, 18 Balen at Lung City, Central Luzon, Keti Region 3, progresibong lugal Keti Norte, atin yang 4 distrito, at may 5 baryo, paleasan kay kaming produkto, parol sisiguro, mais at tusino.